بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. مسلم سنگھ اللہ کی اچوبہ نعمتنی مسرور رحمتنی حوجانی مدود رمضان المبارک کی تھا چلی انی صبح جمعانی رحمت کی ترانی چلی نسیم اپنی صوبہ نمتنی ایکوئنا ہو کے بعد پانی اشیتا مکون پھانا مومن سنگھ مومن امنا توبن تھوکو عبادتو توبن امبے مسیح دا مقدت ہمو ادھر نوائتبا حاو دبنی ادوبا اللہ نا نعمت کی غبا نبی سنگھ صدیق سنگھ شہید سنگھ صالحین سنگھ مکوئی دی لمبی دا لمحوری با رمضان کے روزہ سے مکون پھان ہین با ہمسون حاسد مقوفان اللہ ناراضی خوشی ہوئی بے عبادت تو ہر توبہ ہم بہائنا کوئی اللہ دا توفیق نہیں گدا بنی مرم دی توفیق پی بس اللہ حق کی صفت نہیں تو کی صفت نہیں اللہ کی بندہ سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں الصلاۃ نور نماز نور میں الصلاۃ نور والصدقۃ برہان الصلاۃ نور والصدقۃ برہان والصبر ضياء القرآن حجة لك أو عليك. نماز اسی نورنی ادوگا صدقہ خیرات اسینا دلیلنی ایمان ادوگی اسلام ادوگی دلیلنی پرمانی صدقہ خیرات توباسی ایمان اسیگی امسون اسلام اسیگی دلیلنی پرمانی اللہ کی ناتا سبارس توبیگنی روزہ دا امسون قرآن دا انی اسینا حیان قیامت کی نمتا اللہ دا سفارش توبیگنی ایکوئی کی دمکتا روزہ ہنب سنگی دمکتا ہنب می سنگی دمکتا ری روزہ نکرم سفارش تونی ہنب می سنگی دمکتا ہنب بندہ سنگی دمکتا ادو قرآن تلاو توبہ سنگی دمکتا قرآن سفارش تونی اللہ دا توبہ سنگی دمکتا قرآن تلاو توبہ سنگی نکر مکوئی دمکتا کرم مائنتی قرآن سفارش تونی اللہ کی بندہ سے قرآن سی قریب پڑھنو اچم چم ہائی متندہ سلف ندی سلف صالحین سنگھ اسم مائنن قرآن کی ایک ہوئی نا قرآن دی ایمان کو سنگھ سی نسی ہوئے اچم چمنا اللہ کی میں کئی دگی پیرت پاچی تھی نیل خندر میں سبحان اللہ ادوگا مکوئی صحابہ کرام تابعین تابع تابعین رحمهم اللہ مکوئی لوئی نا قرآن سی نیتی گی چانگ نائنا ایک میدان دم کوئی پارم میں سولمی تلاوت رمی روزاگی مرو ای بے عبادت سنگی مرو دا تلاوت تو بسی اسینی رمضان مبارک کی مرو ای بے عبادت سنگی مرو ای نا قرآن کریم تلاوت تو با کم از کم خجی خراب ای کوئی رغم بدو میام من نمدبت انم بسنگا میام دو ایک رہے روزہ تھاسی مدا قرآن خدم تلاوت تو بہن با اسی ہون گدن انشاءاللہ تعالی اما ادو اللہ کی بندہ سے انی صبح مروے با عمل منا صدقہ خیرات اسی توفوق پا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک میان رکھنگی لائے رہے یا امنا لائے رہے ایک میان رکھنگی ادو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان تھا اسی دا یا امنا صدقہ خیرات رہے ادن مرم بولے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدعو تنبدا انم بکھر صدقہ خیرات رہے پیسہ ہم نہ پاجی درسو پائی در میدسو حجی کھا انگا ما حیثیتا مسیح ہے کدے ہوں پائی لگتے گی افابا صدقہ دی پائی دے گی افابا صدقہ خیراتی رمضان مبارک کی خاص سے اسے پائی لگتے گی افابا صدقہ دی افضل الصدقات صدقۃ رمضان اللہ کی نبی کی حدیث میں افضل الصدقات صدقۃ رمضان پائی دے گی افابا صدقات خیراتی رمضان مبارک کا توریبہ صدقہ خیرات کی دنیا اللہ کی بندہ سنگھ مرو کوئی بامنا ایک کوئی زبان اسی مرو کوئی نا اللہ کی ذکر در لئیبا
Allah gi zikir da laiba behuda wada ami miwangang ba natraga mi bu cheiba natraga mi ngang base asle gi roza se bilkul bantau dam ne tala palaga hamgada bani yahan tak ki mu'min ki sifat jannatul firdaus hamgada ba mu'min sing ki sifat hayrat pada Quran e karim da ani subada namaz ki manunda khushu ki mathanda behuda ono thok wa ngang mi singdo ne adu palate hai budi bekar wa ngang madagi hingle mu'min sing adu sifat ko bala ya jannatul firdaus ta chakna da mu'min sing ki sifat Quran e karim da surah mu'min da Allah na hayrat pada bekar wa ngang madagi kana da wa ngang ba dagi hingo mi singdu adu wa bu khalai adu maram warga roza da bekar wa ngang di pumhing hinga da mani adu ga maruina qalb se paak saaf tawgir me adu nang haji kya ba hi simo khibata arabdi sudog laga istri ta laga ilam nang idana adu ma ne qalb se jang thang khibata arabdi jang hai budi asi hai bishide isam jamna shaitan ne kada ro mi bu doka tawi hai matam da mani doka do se hendel na akhir kari hai rei puno se punna makti Allah na siyam le Allah buna kana na siyami asi mohal paida hoye le punna makti Allah na siyami Allah khaliq ni aduga Allah ke khaliq na kanano Allah buna Allah se karam hoye se asi mohal shaitan paida hoye le adui matamu da Allah ki nabi na kalami a'udhu billahi minash shaitanir rajim al shaitan nagi pana chahiye इंसान को धोखा तो की धमक दा शैतान धमक कसुले थे माँ की धमक से 24 घंटा हर दी माँ की उम्र से अल्लाह ने पीक रहे ता क़यामत अल्लाह ने पीधो करे क़यामत नहीं भाव माँ की उम्र से पीधो करे माँ की धमक कसुले थे माँ की धमक दी ईमानदारी को फुट पूबा सुन्नत की बेदात पूबा हिदायत की गुमराह पूबा हर इंसान की बेइंसाफ पूबा ऐसे शैतान की धमक सिर्फ शैतान की धमक है अब्दुल मरम वरगा शैतान ने वो गुमराह तो भी मस्ते याम नहीं कोई शैतान दगी हिंगों न बहुत नबा कौन बता ना अल्लाह द पाना चाहिए है बिजली वो मिशिंग ले मरुए ना कुरान करीम की मन का फाम तक अचौबा सूरा की वो ना फाम तक चाव ममल नहीं बा चाव सूरा से सूरा फातिहा ने अल कुरान की मन का सूरा वो ना आयत ना है मते को सूरा वो ना फाय ने की मति मगुल नहीं बा चाव बसी सूरा फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ ने ಅದು ಕುರಾನ್ ಔಬ ಸೂರಾ ಸುನಿ ಅದು ಕುರಾನ್ ಔಬ ಸೂರಾ से सूरा नास असीदा कुरान करीम असीदा अल्लाह ताला ना शैतान दगी हिंगनब पाना चाहिए लिबने उम्मत सीबू शैतान दगी हिंगनब पाना चाहिए नबई ना मक्ता अल्लाह ना ताकीर ये अदन हर हालत शैतान दगी घर पाना नहीं दे बनी करीम मरंगी जब हिदायत साहब मियो बगी हच्चांग दा कोई सिंगिल सिंगाव से जो हम भूमि है ना हदीस सही हाय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना एक कोई इंसान की हच्चा में सिंगली सिंजाव से चोहम को भूनि है असीदा चीली भी में हम चीली बसे ईगा लोइन ना शैतान से ईगा लोइन ना चील में है लोइन उदिन दूंगा असीदा भी चम नहीं देगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान मुबारक की एतकाफ तवी एतकाफ फम्मी मां की नबी सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा लाई मुनबलाई नबी ने मखंद हलबदु रसूल पामदरे रसूल मसामना महाद हिंदोई हिंदो पास लंबी दने अतोप सहाबियनी अंसारी सहाबियनी रज़ियल्लाहु अन्हुमा थेंगने अंसारी सहाबियनी रसूल बु करे तो रसूल मखोय ने लेपो ना लेपल लगाय नबी से आई नबी सफियानी है रज़ियल्लाहु अन्हा मखोय ने हाय सुभानअल्लाह या रसूलल्लाह ना उन बोय कोई ने चिंगे बो कदरने नबी ने हाय चुम्मी अदुबो शैतान न कोई दिल न कोई थमोनी चंगलगा न कोई फत्तब वखल पोखन की बिसयाय अदर मरम वरसी नबी गवाना नबी मसामन है गुना न हालांकि मां की गुनादी अल्लाह ने अहो पैसु गुना मा अल्लाह तो ग्रम नाम अदु होद में तो अल्लाह की बंदा से अहो गदा हनी वसीसीनी मुसलमान ऐखोई की मथक्ता मोमिन की मथक्ता अल्लाह की मदद नुसरत लाग से अल्लाह की इबादत तो चुम्मे तो गमल लेने अल्लाह की इबादत चुम्मे तो गमरी लेने अदु मरम वाला इबादत से अदु तस्बीह पाए ले है मते तस्बीह पाए लगा
ادو مسجد ہم نہیں ہے نتے متم کی متونگنا ہم اصل عبادت سے قلب کی عبادت سے حافظ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے قلب کی حالت حرمت میں قلب سے مخل ہم دھوئی امنا اسیب قلب امنا اہم امنا اسیب قلب امنا اناب قلب امنا قلب سلیم قلب مریض قلب میت ہائے بدی اسیب ہمو اسے مسلم نہ تبسم کی ہموئی مرم دی مکھوئی اللہ گمری لے لے دے ادو مکھوئی ہمو تو اسیب بنی ادو گا مسلمان تھوئی دی مومن سنگی اسیں با اللہ کی نعمت پھنگربا اللہ کی منع اللہ نے راضی خوشی ہوئی ہے مومن کی قلب سلیم نی قلب سلیم قلب سلیم نبی سنگی قلب صدیق سنگی قلب صالحین سنگی قلب دو قلب سلیم وہ بدون نی ادو نہ تو پنی اللہ کی بندہ سنگ وائی انی ہوتا ہے لوئرے مومن سنگی متقی سنگی صفت قرآن دی قرآن کریم دی یہاں نامد متقی سنگی صفت حیرت پدا نماز نے انی سبدا صدقہ خیرات زکاة ادا تو بمی سنگی واپلئی زکاة ادا تو بمی سنگی مند واپلئی ہاں قرآن کریم کی انی صبح آیات اسیدہ زکاة سیاورے زکاة نتبا نافلی صدقہ سیاورے ادھر مرم اور اللہ کی بندہ سنگ تھا اسیدہ زکاة اسے ایکوئی کی مروی نام ایکوئی قوم سیدہ ایکوئی منپری لون میں قوم سیدہ زکاة کی چلی بسر والی زکاة کی چلی بسی والی ادھر مسیح زکاة سی ادا تو گدر بنی سوام حیل نہ بورو گیا دے کنانو نہیں مگی تھا در بالی شمیان گھری جائے نے بال لاکھوں جائے بالی شمیان دھرا جائے با مہان گھری میان دو سیوا توری نے تو بالی شمیان ترہ توسن یا گئی تو توری نے اللہ بلے کہ ماں زکاة ادا توری نے ادھر محال کی سرگاہ صدقہ خیرات ادو مفہوم خاوت ہوئی ہے جب چاہتا زکاة ادن اتو پری زکاة سے خاص نہیں مدو کی خدم دی کون سی چمپا روزہ ہے لی روزہ نہیں ہے دبا روزہ نا ہے دبا ادو گمی گم مری ادو نیدو گم مری کون سی چمپا نفل ادا سولی نفل نماز سولی ادو کا مطلب میں نماز نا جماعت سولی ادو گم مری ادو مرم ورگا اللہ کی بندہ سے ایک نافلی صدقہ خیرات تو بدو موقعی ہے نا زکاة سے صاف تو بدو بلی اللہ کی بندہ سے وہی امانی ہائی بسی اسوئی بغیر مسوئی اسوئی بدوئی گنی اپاوتنا اللہ کی مکی دین اللہ نے قبول تو نہیں ہوئی سنو ادھر وہ ہمتن ہائی دوارے ایک ہوئی کی تھموئی سے پاک صاف وہی دمی یہاں تک کہ اے مومن سے جنت چنگ سے جنت چنگ دیں ادھر پاک صاف تو بھوگ لگا بندام کا تھموئی در کہنوں لے لکھی دو ادھر پلوں تو پاک صاف تو اللہ جنت چنگ در نہیں ادھر مومن ہوئی بلی دمان تھموئی سے پاک صاف ہوئی بل درکار نہیں اللہ سبحانہ وتعالی نا ایک ہوئی خود ہی مکو ہدایت تو بھی سنو نروئی نا کوئی اسی واسم حاضر ہمیشہ دعا دسی نبی نے ہمیشہ نبی کا ہر دعا دیا میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار سی دعا سے ہمیشہ حفیو ادو ہر حالت تا درو سنبیو ایرانی من اسی درو سنبگی مروئی بنو منی ایرانی من اسی درو سنبگی مروئی بنو منی ادھر مرم ورگا درو سی ہر حالت تا سنبی یہاں تک کہ بندہ کی دعا اللہ کے مناقتے قبول اوئی دے قبول دو دے کئیوں با نبی کی متتا درو تو ایک صلحو در بدی درو تھاو در بدی درو تھائر سی درو سی کی مروئی با درو تی کوئی ابراہیم درو سی مسیح اصل درو تو اتے درو میام علی لیکن نماز علم تو سوئی درو تو ادو اصل درو نہیں ادو کا وائرم تن حائر وائرہ ناکو ایک رمی ہے نبی دا ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم کرم بدوان اللہ فرمتے کتابی ہے پامی ہے قبول تو بھی ہے نبی نہائی اہنگی نماز تحجد کی متن کی نماز امسو متن منگا کی نماز متن منگا کی نماز ہے بشدہ امام نا سلام پھرائے رضا نیب دعا سے اسی کی دعا سی کا تحجد کی دعا کا تحجد نماز دوئے رگا عبادت دوئے رگا تو وہ دعا نہیں ایسے کا قوامت کی اللہ نا پامی امسو قبول تو بھی ہے ادو کا اصلاحی کی نماز قیمتوں کی دعا سے تفسیرہ نہیں سے حدیث سے تحقیق تا علماء اہل سنت نے انی ہے امنا ایکونا درود لوئرگا کما صلیتا کما بارکتا لوئرگا اللہم انی ظلمتو سندرنے بعد کسان دعا سندر دو ادو ہی دعا دو مرادوی عالم سنگ جماعت منا ادو ہی دعا دو مرادوی جیسا کہ شیخ الاسلام حافظ امام ابن تیمیہ جنگا اتوپا اہل سنت عالم خان ادو مرادوی ہر نماز سلام